الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga kama-Islam, biya sin kabiaksahan tiap-tiap dumatung in waktu biya sin waktu ini parsukuan sin rais sin muassasa Ad-Diya wairun na rukaing dahil kan Sheikh Abdul Wahid Ikiram sumagawa hawaktu ini in siya biya mga aon ini kiasaksawan tiyo-tiyo longta sabi ito in siya yari nagpara amin ganti kaniya hawaktu ini dahil mga kakuruhan longta sin Mahad Ad-Diya manjari in dapit niya ako patuoy ni amuna ni Ustaz Murham Adam in maudu longta irin niya kato pangadyan amuna in pagtunay sin waktu damikyan in amuin dapit niya isang patuo hi Ustaz Murham Adam wero na rukayin de kan Ustaz Saddam Salahuddin in pangadyan isa birihil niya hawaktu ini serta pagpatuntum amuna in Kawatakbaw. Dari niya panagnaan long tarimihil kato pangadyan hawaktu ini itukbal ko kaniyo in guru na to kalasan wayron na rukayin din kan Ustaz Saddam Salahuddin amin mawdu niya Kawatakbaw. Fal yatafadal fadilatuhu maskura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faksyarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga nikmat kya wanughara kato taniyo ni'mat kiawos kato tanyo ni'mat in uno-uno nakikita tanyo iban sin wala pakita tanyo tumtumun na to mga jama'a muslimin kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in yan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala konsum ku'lisa masirayan mig atawakan kawaun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala din hasawabiat to mga jama'a muslimin kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay itanum papangatayan sin kita nyo bariman sampurna fa Allah subhanahu wa ta'ala in subay patawron na to in pagsyarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kiana naman na to atawakan kakitaan na to in iyan din Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuod bang na to listahon atawakan itungon in mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di na to kakauson di na to kakausan listahon in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala biaitan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ibrahim wa ma atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha biaitan kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala kalabbian sin ni'mat kiawos kato tanyo hindi na to kakausan listahon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumu piaratong namo na kamiyo in uno-uno ng piangayon yung kamo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bang niyo listahon in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kato tanyo habiyaon waktu atawakan sin limaway hasusungon tanto ri na to kakausan listahon
nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo kabata bago kalna mo inin mawaya na to iparatong hadumini kita niyo bata bago subay itanom na to papangatayan na to inmahinang kita niyo suntuan sin kauman na to suntuan sin nakahuli rin kato taniyo atawakan suntuan sin kamaasan na to hapag-agama kabuntulan kaya lando tuod makaharubilo in kahalan sin kita niyo hazaman na to biyaon kamaasan inainang na to kuntara hapag-agama na agama Islam kamaasan inahinang na to banta agama Islam isiyon dumayaw kanila ini bata bago kita niyo bata bago suway na to itanong papangatayan na to mahinang kita niyo dahil nga mga solution sing kauman na to pagpabuntol sin akida sing kauman na to magpabuntol sin kahalan sing kauman na to kalna agon simiha na rin ha Quran iwan sin hadis in kaiwanan kakahinang si mga kauman na to hajaman na to biyaon bata bago suway na to iniayaran bata bago jaman amunay ini kakusog atawakan waktu sin ikakusog waktu sin kusog na to mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bata bago kata niyo bata bago asaman na to biyaon kita nyo na iniintiatagaran sin umat hauling zaman nakahuli rin kato tanyo suway na to kita uling kahalan na to bata bago kita nyo hasaman biyaon hasusungon suway kita nyo mahinang dahil ha mga magparayaw atawakan manghidja tuli sin kauman na to kaya na bata bago siya na ini daifun sariq biasa ini kahantang sin amuin bisita lando insapat niyamig pila nasadya kita na to biyaon bata bago pila nasadya kita na to bata bago rayaon nahinang namas nahilimaas na dahil nga sa wapyat tuwang na to iniri ang gautan at tawakan di ugtungon ning kabata bago na to papag-agama umati sin ilmo sin Allah Ta'ala tanto lumaway na sadya wayron makawa na to paid ha kabata bago na to wayron buli rapat bata bago law mo reason kalna mawata pari ikaw mag-ibadat fa Allah mawata pa kalna malugay pa yung kamatay dumatungkay mo mawata pa di pa kawabutan sing kamatay ando mga tay mangud na mo jamaah muslimin kiaulungan sin Allah kamatay dumatung siya rin na to pagkananaman bata bago mas usog giwan sin bawa idatungan kita nyo sing kamatay bang nato di hidja tulo ning kamata bago nato biyaon pari nato dayaon sambil nadja kita nyo abutan sin hakikat kamatay di nato wayron ni kapauna nato fa Allah subhanahu wa ta'ala bata bago kita niyo ha zaman na to biyaon suway na to ingaton banguno innaka pauna na to hagama na to banguno baha in karir na to solusyon na hagama na to banguno baha nahidjatul na to hagama na to atawakan hakauman na to in kabata bago na to ha zaman na to biyaon kung sumko ni sa lumaas kita niyo di na to kananaman kalna ini boyfon sariq bisita siya lando in sapat ni amig din kato taniyo biyaon
Kaya na naman mo ini kawata bago konsum ko ni sa ando lumaas da kita niyo. Sawfa yamdi wa yanqati. Sungday nilang mga sila magkakaul. Mig atawakan dumagan. Sungday sabi ni mahugto katutan yung kawata bago na to. Fa illam taqtanimhu. Bang iniri na to kakausan. Bang na to iniri mahidjatul. Atawakan di mahugtong yung kawata bago na to. Tanto. Kita niyo na sa lugi bata bago. Kita niyo na sa lugi maano siya. Karena biyaitan kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lamsin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibtanim khamsan qabla khamsin. Sauti hugtunga sapati ingkawat in 5 parkala hadi padumatong in 5 parkala lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla shaqamik wa ghalaka qabla faqrik wa faragha qabla shughlik wa hayataka qabla mautik. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam mata bago kita niyo tanto ini bang na to di mausal haga masing kita niyo haga ma Islam wayroon buli rapat lumaway sadya kato tanim bata bago wayroon makawa na to wayroon mapauna na to haga man na to saot ilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in 5 parkala hadi pa dumatong in 5 parkala. Siyabot panagna si Rasul sallallahu alaihi wasallam kabata bago mo hadi pagkaudatungan sinkalaas. Biyaon makusog pa yung ginhawabaran, biyaon halang kusog. Kita niyo ando saot ti hari pa dumatong ingkalaas. Kal na bang dumatong na ingkalas misang pabiadin ng baya mo mag-ibadat di na ikatunayin. Misang pabiadin na in baya mo mamas sa Quran di mo nakakausan. Misang pabiadin in baya mo magdaawa manuntut ilmo bang kauyabutan na singkalas mabisi na kaw atawakan di mo nakakausan. Mga maas tayo mga jama'a muslimin kaulungan sin Allah. Uno na bahay na pauna na to hagama na to kita niyo wata bago atawakan uno na in nahidjatul na to kita hagama na to kita niyo wata bago mga kaulungan sin Allah suway na to daran pagtalion suway na to pasinupon pagbangatayan na to in kita niyo wiyaon mata bago konsum ko ni sa tuy abutan na kita niyo singkalaas wasihiyataka qabla shaqamik. Ibansin ka free time, kakusog mo. Kakusog sing ginhawabaran mo. Hari pa kaudatungan sing kalam malang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga maas tayo mangud kaulungan sin Allah. Jama'a muslimin. Azaman na to biyaon. Suway na to kitaon kita marayaw. Unuwain na hinang problema atawakan mudarat singkaw man na to. Kita niyo wata bago. Pilalasad dyan na hinang nakakangi singkaw man nakarara singkaw man na to bata bago. Kita niyo wata bago biyog bukan singkamaasan na to. Na hinang problema singkaw man. Akaw man na to, akaw man na mo, basilan. Mga maas tayo mangudlando magkaharubilo. Panagnaan na hinang, atawakan piyag puunan singkaw man na to, bata bago. Dahil nga sa wapyat to, bang na to di kitaon, bang na to kita nyo di. Parayaon yung ginhawabaran na to, biyaon bata bago pakaw. Isiyo na wahay nasusungon magparayaw.
patumtum paginhawabaran muna mga tay mangut jamaah muslimin kiaulungan sin Allah. Ayaw mo na datungi, ayaw mo na abuta, inumian pa kau, atawakan, umian pa kau paginhawabaran mo. Laita shababu yaudu yauman. Karena bata bago rin na magbalik. Ayaw mo na to out. Ayaw mo na to. Abuta. Inbiyaita. Amuin. Datungan na kau singkalas. Umian pa kau laita shababu yaudu yauman. Karena di na magbalik. Kamata bago na to biyawin. Suway na to, kitaon marayaw, mga maas tayo mga jamaah muslimin kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ba, inainang na to, ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ba, inainang na to, marayaw, haagama na to, uno na ba, inahidjatul na to, haagama na to. Bata bago dumatong hadlaw kiamat lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazul qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 'arba'in. Lam si Rasul sallallahu alaihi wasallam pikila marayaw atawakan tali amarayaw biyaon pa bang unubahay na pauna mo hakama bang unubahay na pauna mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kau maglista atawakan magrison biyaon mawata pa karena lam si Rasul sallallahu alaihi wasallam dumatong kau fa adlaw akhirat di kau patikangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rima wasu kay menupat parkala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upat parkala pangasuon sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatong pa adlaw akhirat. Karena amo ini nahinang reason sing kita liyo di magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena mawata pa. Mga maas tayo mga mujjamaah muslimin kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau patikangon sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatong hadlaw akhirat sa ingay marasuwo kay minupat parkala. Bang baha kita ni wata bago di magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala makajawab atau akan makasambung kita ni waha pangasuwo sin Allah. Lam si Rasul sallallahu alaihi wasallam an umrihi fima abnah. Pangumulan na to. Hauno na to nausal wahay pangumulan na to. Hauno na to nahinang pangumulan na to. Atau akan nausal na to dawahat pamagibadat fa Allah. Atau akan nausal na to dawahat manuntut ilmu humatisin kalam sin Allah. Iban sin hadis sin Nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mabaya kita niuwan sindi. Pila tahun na kita niuyaon. Pangumulan na to dumatong hadlaw akhirat asubuhon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bahay pangumulan sin kita niyo nausal na to nagtambay. Bang bahay pangumulan na to nausal na to naghinang maksiyat. Bang bahay pangumulan na to wala na to nausal pa magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala makasambong baha kita niyo. Karihiran na to baha jawab yung pangasuwo sin Allah. An umri fi mabna pangumulan mo hauno mo yusal listahan narayaw pandungi
Dungdungi marayaw. Pangumulan mo yaon kawahan tahon. Hampu tahon. Hampu tag 5 tahon. Masi-masikaw. Kimitikang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masikaw. Umamot sin kamatay. Atagon masi-masikaw. Asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangumulan mo banghaw no muna usal. Wa an shababihi fima ablah. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ikarwa pangasubo. Haadlaw akhirat haipon niya. Di pa makatikang sahingga maasuwi ni kaniya. Kabata bago mo. Nausal mo rawaha pa mag-aagama. Nausal mo rawaha pamagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw matabago yaon butangi khutta. Butangi tulnuking kabuhi mo ang unuin na pauna mo hawa kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mada kaddamta lidini. Uno na napauna mo agama. Mga maastay mangud palangguan na muharama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaon, waktu na isab sing kita niyo. Atawakan zaman sing kita niyo. Naukab, in kamadrasahan sing kita niyo. Nagukab, in pagpangadyan sing kita niyo. Ando us-using kabata bago mo di pakauratungan sin kalakas. Us-usi, in kabata bago mo adi pakaudatungan sin kalakas. Kalna, man kau malaas na di na kau makatunay biya sin kabata bago mo. Atawakan bang kau yabutan na sin kalakas? Umiyan na kau abuhay mo laytas shababu yaudu yawman. Di na magmumpaatin layta. Bang. In kalima bang. Di na magmumpaat. Misan pa biya di inimbaya mo mag-ibadat bang kau iyatungan na sin kalaas. Di na kau makatunay sin ibadat sin bata bago. Mga palanggungan jamaah muslimin kaulungan sin Allah. Us-usi biyaun kalna amunay ni in waktu nato atawakan in zaman nato suway pag-us-usan bang biadiin kita niyo bang biadiin ni kasuok nato fa Allah naukab kato taniyo biyaon madrasahan sing kita niyo ando butangon nato papangatayan nato in suway kita niyo makatuntut maka hati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw magpalipanga ha dunya. Ayaw maligap sin dunya. Ayaw maligap sin dunya karena in dunya. Bukon na siya permanente kato tanyo atawakan tatap hagin na wabaran nato. In dunya, in ini, pagtanuman na to sadya karena sinadlaw akhirat. Suway na to, hatiun marayaw, atawakan dungdungan marayaw. Hindi kita niyo ha dunya, muida kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inekatu pangasuo sin Allah ta'ala haipun niya. Wa an malihi min ayna iktasaba. Apangartamu biyaon. Kaya anughara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Konsum ko ni sa kawaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala kalna bukun kay mo. Konsum ko ni sa amigda kay mo. Konsum ko ni sa adakala ikaw ray may gapangartamu. Dayawa biyaon. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam min ay nagtasaba. Hati hamarayaw in pangarta mo bius kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala banghaw no mo piyot.
banghaw no mo iusaha, banghaw no mo kiyawa, day nga halal, atawa kan day nga haram, ando dungdung imarayaw kalna bukun yan kay mo iman damikyan asuhun dayan kay mo sinallahu ta'ala hadlaw akhirat. Min ayna anfaqa wa fima anfaqa, iman diyaon pangarta mo hatat kala ara kala atawakan na usaha mo na siya ng halal, na usaha siya ng lawayan kiaritaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita ay sa banghaw no mo piyag napaka, haw no mo biutang ipangarta mo kaya pag napakamurabahadaan fi sabilillah, atawakan kaya pag napakamurabaha karna sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukod na ka in pangarta mo biyawon, ikaw wata bago nag-i-school atawakan na ngadji, maniyo-tiyo diriran kay mo sin maas mo, tumtuma marayaw iniyan asuhun kay mo sin Allah. Iniyan asuhun na kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo dungdungan marayaw. Dil kay mo sin maas. Karna ipagnapaka. Karna iril atawa kanipalaway padaan mahuntul. Sakali ito'y nakahulog siya padaan di nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ununaway na jawab mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naanyaya mo yung ginawabaran. Naanyaya mo pa in nagdihil sin pangalta mo mga maas tayo mangod kaulungan sin Allah. Pangalta mo, hauno mo kiyawa. Mahuli mo, hauno mo isa piyag napaka. Hadaan na baha kabayaan sin Allah. Lano'y kita marayaw. In parkala ini, dungdungi marayaw. In parkala ini hadi padatungan. Hadi padumatong kaymo. Adlaw akhirat kal na wayrun pagdoa-roa ini dumatong sadya. Inay kaupat pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala wa an ilmihi mada amila bih. Hatat karaon pang hati mo, hatat karaon na ilmu mo, hatat kara kaingatan mo maniyo-tiyo in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo kitaon makuno inahinang mo aga mo. Bada kaddamta lidini, uno na napauna mo aga mo. Karena in ilmu suway na tudungdungan marayaw. In ilmu lang si mga ulama Muhammad ibn Sirin, al ilmu din, in ilmu siya ninagama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Dungdungi kita marayaw bang hawno mukiaway nagamam. In ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway siya mutang hadwa parkala Quran hiwan sin hadis. Bangaon na nagpasampay atawakan nangimumungan gimuha na din nga Quran iwan sin hadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya to bukon na ilmu. Inya to suway na to dungnungan marayaw karna inka ka harubiluhan sin kauman na to azaman na to biyaun sawab sin kajahil na to sawab sin kaawam na to hapag-agama. Uno-uno indumatong kato tanyo inya untay maun na to na. Biyaitaan kita nyo paduman sin kahalan sin pag-agama na to.
dungdungi marayaw, banghaw no mukiyawa in pag-agama. Banghaw no mukiyawa in din. Banghaw no mukiyawa, kaya pangawaan sinagama mo yan. Uno baha Al-Quran da iwan sin hadis. Uno baha niyumutang da Al-Quran iwan sin hadis. Sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang simihana rendit tumisampay kaunan niya. Di mayaw atawakan malingkat dungugon. Atawakan maingat manghimumungan. Bang gimuwa na rendit to. Suway na to aniwan marayaw kal na bukon na to. Agama na to. Bukon na to ikarayaw simpag agama na to. Mga maas tayo mangod. Jama'a muslimin kiaulungan sin Allah. Ilmu na to banghaw no na to nausal. Mga sila na kauna, bata bago. Nahinang na sila patuman sin pag-agama. Ibn Abbas radiyallahu an. Bata bago zaman niya. Nakalamod habang nga sila. Khulafaur Rashidin. Magtipon. Maghidjatul sin pag-agama. Atawakan magdayaw. Magtafsir sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni wata bago biyaon uno na bahay na pauna na to agama na to. Uno na ay nahidjatul na to agama na to. Dungdungi marayaw. Pandungi marayaw. Kauman na to timatagad. Atawakan masi-masi kita niyo yaangot sing kauman na to. Magparayaw. Kita niyo sing kauman na to. Ando. Suway mo itanong papangatayan sin ikaw wata bago biyaon. Pakusuwain himma mo. Pakusuwain pangarap mo. Maghinang maghidjatul sin pag-agama na to. Amunin agama Islam. Bata bago. Lang sin Ibn Abbas radiyallahu an. Kanabihan na kauna. Tamikyan siyabot na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran niya. Mahamul liya. Bata bago lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Anbiya. Tahalan sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Hiyalgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila matabago. Qalu sami'na fatay lang sin kauman niya. Mamarahin ato fa Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya ini. Sabutun na hadja. Qalu sami'na. Yazkurum yuqalu lahu Ibrahim. Kalna Yattura biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin Ibrahim. Ingan sin Ibrahim. Sumagawat. Bata bago. Siyabot pa sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan. Karuna sila na ini. Hinasusungon mahinang solution maghidjatul sin kauman nila. Mga maas tayo mamutyaulungan sin Allah. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kita ni watabago. Suwaya na to kita undungan marayaw. Banguno na bahain na pauna na to hagama na to. Mga kanabihan na kauna piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ba'asa Allah nabiyan illa syaban. Wa irun piaratong sila Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan na kauna. Mga bata bago. Wa ma'utiya al-ilma aliman illa wa huwa syabun. Lang sin Ibn Abbas
Wayroon lang niya kariran ilmu, panghati hikmah. Malainkan ni mga sila matabago. Haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na tukayina. Suratul Anbiya. Lam sin Allah ta'ala qalu sami'na fatan. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala fatan. Denga sa mabiyat to suway na tudungdungan marayaw. Mga maas tay mangud. Atawakan halungbo-lungbo na to biyaon, lungbo-lungbo na mo biyaon bata bago bangununay na pauna na to. Bangununay na hinang na to, nahidjatul na to, haagama na to. Damikian siyambot na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala bata bago. Kahalan si mga sila ashabul kahab. Hazaman nila daakon sin Malik. Atawakan daakon sin king nila magmasyat. Sumumbaruwa hindi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapot sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makawa na to pamintangan. Makawa na to pangadjian. Kita ni watabago. Suway na to ayaran ka watabago na to. Dumnungan na to marayaw in Quran sin Allah. In hadis Nabi na to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lam sin Allah ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sila na tulang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fityatun. Fitya insyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miyagoy rin ang kauman nila. Karena ang kauman nila nagsirik fa Allah. Sumagawa wala sila saran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yattu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amanu sila na yattu yung batabago nagmunakon, nag-iman sin sampurna pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kaunan sin king nila, sin malik nila, nang dahil kanila pa magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kaunan nila bata bago di makagaus bang mukitaon sumagawa at kala Allah subhanahu wa ta'ala imbyutang nila papangatayan nila. Allah subhanahu wa ta'ala impyag-imanan nila. Allah subhanahu wa ta'ala impyag-tawakkalan nila. Lang sinallahu ta'ala wasidnahum huda. Giyanapan na mo pa impamando na mo pa mga bata bago. Bata bago kita niyo biyaon, ununay na pauna na to hagama na to. Kitaon na to marayaw. Dungnungan na to marayaw. Inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dumatong kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdarasin kaniya kakahinang nagdarasin kaniya amal ibadat diha dunya. Damikian dumatong na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala asuhun na kaw singkatan kakahinang muriha bawaw sin dunya. Nasabot natin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam padduman singkitan niyo bata bago biyaon ando saot hari pakauratungan sin kalaas sin ikaw. Hari pakaudatungan sinumian kau paginhawa baran. Sin bang baha magbalik pa in kawata bago. Pila na sadya kamaasan na to nagsusun. Pila na sadya kamaasan na to mawaya humati sinarama. Pila na kiarungan na to kamaasan na to bang sadya. Sumakawa, wala na turi na to magbalik. Biyaon bata bago kita niyo butangi khutta butangi tuldukin kamuhi mo agama bang biadin kau bang unuin ni kapauna mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maas tayo maud kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo magbati laul.
atawakan magrison, atawakan huminang reason agin na wabaran na to suway na ang pakita ni mag-ibadat pa Allah. Yung mga sila nakauna, Imam Ahmad rahimahullah, naasumo siya kahalan sing kita niyo ipon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko no ba kita ni humali, bangko no ba ang paghali-hali sinipon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Lam sin Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala, naasumo siya bangko no paghali-hali sing kita niyo. Suwayin na lang na ikatikang hinambog sikik yung palam sinsulo ka ampaw dumatong yung paghali-hali sinipon sila Allah. Uno na ba, in mamutang na to, in mawisara na to, hakahalan sin kita niyo wiyaon matabago naghali-hali sadya. Kita niyo matabago wiyaon biubusan sila Allah Ta'ala. Pamikil, kakusog, wala na to nausal pamag-ibadat pa Allah. Wala na to nausal pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sin mata bago kakusog si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita niyo dumatong pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdara. Sinkit ikasiksa na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Ando us-usi bihaon ubaya wala parimatong kato taniyo. In mga biyayta sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Us-usi mukun patarasaw, dayawain kamata bago mo. Hadi padatungan ko sin kalas. Dayawa biyaon, pangadji kaw, panghati kaw. Hati ang ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ang Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya di ko magsusun dumatong fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw malipaka sin karna sin dunya. Ayaw malipaka sin dunya karna in dunya. Konsum ko nisa amuida kita niyo fahadarat sin Allah. Konsum ko nisa taykuran na tunda in dunya. Damikyan in dunya wala dahil ka sin Allah. Ayaw ko malipaka matabago pa kawiyaw matawad pa in obligation. Matawad pa in hinangon. Matawad pa inhinangon sinikaw yaon, matawad pa, magtatagad kay mo watabago, ando us-using ka watabago mo mahinang kita niyo solution sing kauman na to. Kapag-akama sinakama Islam. Karena in dunya, lang si mga sila magbibisara, wa ma dunya ka illa mislu dhillin. In dunya ini, bukod na mahal na pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kaw maibog, ayaw kaw umibog sin dunya. Karena in dunya ini wala dahil kaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lam sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, law kanat id-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah. In dunya kalikapan sinikaw watabago biyaon. Lang si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bangsad jalang na in dunya, imal nga pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyasinhan si pikpik sin langaw, masaka minha kafiran, syubbatamat. Way tanto lang si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wayroon makainom hang katutuwig deng ang mga kafir. Kagayit sin dunya, mukunda mahal wa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dunya ka illa mislu dhilli. Wayroon na dunya yan.
Malainkan biya siya upama sin tirong atawakan payong yaon. Adalla kahinan. Tirungan niya yaon. Naligak yaon. Sum'ada na bizawali. Mahuli. Konsum ko ni sa miigda kauriha dunya. Konsum ko ni sa ikawin mo rin dunya. Uno na napauna mo ha. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na inang mo ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ikasambong mo sin jajawaban atawakan ikasambong mo sin sual sin pangasubukay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maastay maut kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahin at tupatumtum paginhawabaran muna. Bangmaan niya to mahinang natupad duman. Bangmaan niya to mahinang nato. Udya. Hakabuhi na to batabago biyaon. Ano. Us-usi. Inkabatabago mo yan pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusugi. Ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yan paron kay mo yung kakusog. Iwan ika free time sin ikaw. Hadi pa dumatungin mga biyayta sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fafirlu ila Allah. Magbalik kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawad kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Umati kita niyo sin kalam sin Allah. Umati kita niyo sin hadis sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bangmaan niya to pagbarakatun katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipatumtum na mo. Ataw akan ipatumtum niya to paginawabaran mo na. Bangmaan niya to dihilan kita niyo tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna ang pasab niya mga sumubli ataw akan gumanti panayiwan sinako. Mangmaan dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala umur mangmaan kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaradjaan ikapag-ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangmaan kita to pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ala ihsan. Asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna mga palanggunganan ha agama Islam. Mamarahinain wasiat sinambuk taymang mudsing kita niyo atawakan patumtum wa ilimingkat himumungan amin kawaon dan ha Quran sinallahu subhanahu wa ta'ala iban hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam iban himumungan sin mga ulama sumagawa paggainkyabutang hatinya dua kami indumihil pangadjian inwayroon dapat in suway na mo isab agaron in biya mga pagjanjian niya ito. Dahil nasabab yan, nasabot in bagong bata atawakan in biya katutan yung bata bago bang dumayaw in biya singkitan niyo ini bata bago dumayaw in kauman. In bata bago
gaus baugbog sing kamaasan, tuko sing kamaasan. Dahil nasabab yan, in mga sila nagkaunayad to, lando in panghalga nila, sing kabata nila. Lando in panghalga isin sila, hapangumulan sin sila, iban sin waktu sin sila. Aun waktu, tumagna din ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga tabi'in, tabi'in, pila rin ang mga kakisa-kisahan sin mga salapus salih, kabakan sin kita niyo, ataw akan pagkarunguhan sin kita niyo, batbaton sin kaguruhan. In waktu nila, in hikapamong nila hawaktu, amimbius ka nila sinallahu subhanahu wa ta'ala yaun, amunaon in pangumulan nila. In waktu, ibus sinallahu subhanahu wa ta'ala, ataw akan nirihil sinallahu subhanahu wa ta'ala, paipon niya, amunan in kabuhi sin manusia. Dahil nasabab yan, subay majaga in biya kato taniyo manusia. Subay maingat, in pagparagan mo sin kahalan mo di hadunya, labi luba hapag ayupot pagtunay mo sin waktu mo. Sabab mga palanggungan haagam Islam, bangin manusia, kalupahan niya na in waktu yan lumabay sadya hawairun, uno-uno in napuso niya rin ang mga karayawan, malawa na in panumtum sin manusia fa Allah subhanahu wa ta'ala. Malawa na in pagtumtum sin manusia, hakamatay. Wiyasiyatan kita ni Umar ibn Khattab, wasiyat ni Abu Bakar as-Siddiq, bang kamu matuglang sino Abu Bakar as-Siddiq, hinangan niyo hanig, in kamatay, hasupaya di kamu malawa hapanumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya madaran, in pagtumtum sin kamu, naabun nato din kamu yan. In waktu niyo yan, lumabayra. In dunya yan, natawakan in kabuhin niyo, dunya yan. Ibin niura, abutan da kamu sin kamatay. Dahil nasabab ito mga palanggungan na agama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, na maita siya hadith din kan Ibnu Abbas, riwayat din kan Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal farag. Aun dua ni'mat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahal ka pamanusia, kiyarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang wayrunin dua ni'mat ini, way pus sin daya, way pus sin kawasa, way pus sin katan, unu-unu na kasanyangan di hadunya bang wayrunin dua ni'mat ini. Sumagawain kamatawaran din ang mga manusia, nalugi sila dua ni'mat ini. Naligap, wayrun unu-unu karayawan innaka nila hadua ni'mat ini, as-sihhatu wal farag. Amuna in kakusub sin manusia, iwan sin waktu niya hawayrun pakabisihan niya. Amuna in vacant time sin manusia, pila rin hang mga kaanakan atau akan kamaasan sin kita niyo. Diagpakan na sadya sin kalaas, diagpakan na sadya sin kalaas, wayroon na tunay in waktu, amindahon papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pila rin ha mga kamanghuran, atawakan kamagulangan, kaano ra in kabagong bata nila, biyaon limaas na, nakapakain in waktu nila. In mga sila salapus salih, muna in pagparehala nila sin waktu nila, amindahon maghapal, maghifid sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon,
manuntut ilmu hakal na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahon humati sinagama sinallahu subhanahu wa ta'ala iban tuyuan in mga waktu ini dahon sa utan hapag zikir fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta mga palanggungan na agama Islam. Long sin mga ulama, inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah as-sahihu wal farig. Bunal tuud aun pangasubo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hamanu siya amin pangasubo makabuga ahadarat sinallah. Aun tatanyahun sinallahu subhanahu wa ta'ala rin hakatu tanyo. Amuin pangasubo patindungun in manusia hadarat sinallah. Isi mga manusia ini asubuhun sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sila na iniin aun parakala nila malagwa hadarat sinallah. Wa ijimatu hakaibanan as-sahihu wal farig. Amin tao makasay iyabutan sin kalamma hawayruun naraniya mag-ibadat fa Allahu Ta'ala in kakusog ibang kakasay niya yaon. Wal farig ibang tao wayruun kabisihan niya, tao wayruun hinang niya, waktu niya atawakan kabuhi niya diya niya sadya magkatumari atawakan diya niya sadya maghali-hali. Long sinambok long hi syu'bah la tajlisu afragin fa innal mauta yatlubukum. Ayaw kamu maglingkod-lingkod hawayrun hinang niyo. Ayaw kamu maglingkod-lingkod magpun-pun hawayroon kakahinang dunhan bistahon sinallahu ta'ala pamarayaw kay mo. Ayaw kamu tuod maglingkod-lingkod bang piaglingkod-lingkuran niyo yan. Wayroon karayawan kawakan niyo dunhan sabab in kamatay bukon siya lumayo kay mo sumagawa magsusuok siya kay mo. In kamatay bukon siya lumayo hamano siya sumagawa magsusuok siya pamano siya adapon misan hawno binaybayan in mano siya tanto dagpakan siya sing parakala ini, tanto datungan siya sing parakala ini. Dahil nasababiyad to mga palanggungan na agama Islam pila rin ang mga himumungan sin mga kaulamaan bang natutaliun malaggo pangadjian makawa sing kita niyo. Hasanul Basri naghimumungan siya, yabna Adam, innama anta ayyam, kulluhad, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Ikaw yan niya, kau anak Apu Adam nung Hasanul Basri. Biya kau sa pantun adlaw. Kullama dhahaba yawmun, hatiap-tiap lumabay na yung mga kaadlaw-adlawan. Hatiap-tiap hang kaadlaw lumabay. Dhahaba ba'duk. In pangumulan mo, maglalaas na. In waktu mo, magkukulang na. In waktu mo, hang karay dakuman di hadunya. Hatiap-tiap adlaw lumabay. Dahin hasabab yan. Hahimu hakaul niya ambuk yabna Adam inni khalqun jadid. Long Hasanul Basri bang sadya kiingatan sin manusia in panawag-tawag sin waktu. In panawag-tawag sin waktu rimatong marikato taniyo. Yabna Adam inni khalqun jadid. Ya kau anak Apu Adam. In aku ini bago na isagpia panjari sin Allah. In ako ini waktu ba ko na isagpia panjari sinallahu ta'ala. Waktu run kaulong sin waktu ini maghinang kako saksi antakaw jagahan takaw. Amin waktu run ha waktu yan. Maghinang kaw sing kakahinang
Maramu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inni khalqun jadid wa ala amalika syahid. Pagtanim minni ando. Pamusok kau rin ka kulang sin waktu. Sa utiya kulang sin waktu. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Sabab inaku ini bang aku makalabay na. Ingka hapon di na magbalik pa konsum. Ingka inari na magbalik pa bihaon. Long sin waktu bang ako makalabay na. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Lara kun nasadya sinallahu ta'ala in dunya ini. Di na ako long sin waktu magbalik. Hati niya mga palangungan na agama Islam. Pagsaot sin waktu sin kita niyo. Bang nato talion pila na in din ha mga waktu sin kita niyo. Amin lima bay haway roon maka nato karayawan. Pila na rin ha mga pangumulan sin kita niyo lima bay. Haway roon karayawan. Mahinang nato dun haon. Dahil naman, hapag panuntot ilmu, atawakan uno-uno na, mga riyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, habihaon, hajaman ini, sautin waktu mo. Tunayain waktu mo. Pahinang diyakan kay mo sinallahu ta'ala. Bihaon na bulan ini. Ukab. Atawakan magtagna na ing pagklas sa kamadrasa-madrasahan. Di ka kau maibog ya, kau tay manghud kuyat tunain manghud mo kya kitaan mo haunahan mo. Ikaw yan pa kau, hakakahinang wala kau. Minig hinang mo amuin, hinang sulang hasara sinallah. Di ka kau kugan ya, kau maas. Iyan na yung anak mo kakitaan mo haunahan mo, rumihil kay mo pangadjian, ikaw ri kau mapinda. Iyan na yung anak mo magpatumtum kay mo. Iwan ya kau bata bago, di ka kau mainggit ha mga pagkahimo halundang panon mo. Bihaon naglumba-lumba, paka madrasa-madrasahan magtuyo. Muso sing ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, bang muri kapatungan marayaw, in waktu mo yan bihaon namin diya mo magtambay-tambay. Amin diya mo nagmeeting-meeting, diya mo magkatumari, mag-enjoy-enjoy, amunan indumakay mo pakangian. Sabab may ta, malawa kau hapanumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Malawa kau, hapagtumtum sin kamatay. Ibnu Mas'ud, mga palanggungan na agama Islam. Laong niya, ma nadimtu ala syai'in nadam. Ala yawmin gharabat syamsuhu. Nakusa fihi ajali walam yazid fihi amali. Wairun in kaya pagsusunan sinambok sahabat ini. Wairun in kaya pagsusunan niya, bang may ta siya way nagkarayahan. Bang may ta siya way nahinang nakura atawakan dihilan sinallahu ta'ala kawasa. Sumagawa in natali niya, in madaran niya pagtumtumun. Lima bay in waktu niya magsusuk in ajal niya. Magsusuk in kamatay niya karena lumaas siya. Amun wayruun kiya ganapan dito hatu in kakahinang niya. Amu yadto in kiya bukaan niya. Lima bay nasadya in waktu niya amun wayruun mahinang niya karayawan dito hatu. Na mga palanggungan na agama Islam. Hadith nasabot hinduon. Biyaitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakaiban ang riwayat. Hadith dan kan Muadh ibn Jabal nasabot hinduon. Riwayat dan kan Tirmidhi, Siyahi Albani, la tazulu qadam abdin. Hakaiban ang lan tazula qadam abdin. Yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afna. Wa an shababihi fima abla. Bukun kaon in pangasubusin Allah Ta'ala haipon niya haadlaw kiyamat.
Bukun kabiyaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun kapajagahan katu taniu papatungan katu taniu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunal tuud inipun sin Allah. Dumatong hadlaw kiamat patindugon sin Allah. Asubuhon sin Allah. Muna habaita sin hadith an umrihi fima afna. Asubuhon in manusia hapangumulan niya haunun niya nara. Asubuhon in manusia hapangumulan niya haunun niya kiyatunay. Nara niya ka mag-ibadat awak atawakan pialabay niya sadjain waktu niya hawayruun. Mahinang niya luto niya pahadarat sin Allah. Wa an syababihi fima abla. Iban sin kabata sin manusia tantu sukutunday sin Allah Ta'ala in manusia ahadarat. Ang mga ni'mat kiyawanog wara sin Allah Ta'ala ini. Maaunda in pag-asubo sin Allah Ta'ala hahadarat niya. In panganal sin kaibanan manusia awin masanyang enjoy di hadunya ini. In panganal niya lawaun kanya sin Allah Ta'ala in kiyahanog hara kanya. Dain naman hariziki pangarta, pangumulan, kabata, kabuhi. Maaunda in pagpangasubo hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasabab yan biulansangan kita niusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin. Hakaiban ang riwayat. Faragaka qabla syugulik. Amin vacant time mo yan. Amin waktu wayron kabisihan mo yan. Sa uti. Hinangkaw. Sing kakahinang. Diakan kay mo sin Allah Ta'ala. Hadi pa kaw datungan sin kabisi. Hadi pa kaw mabisi. Sa uti long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kabata mo yan. Dahil nasabab yan mga palanggungan na agama Islam. Fudail ibn Iyad puas magkubur aun maas usog ya subun niya kam umruk ya Sheikh kam umruk ya kau maas usog pila tahun na kau atawakan pila tahun na numul mo long sin maas ini situna sana. Fakala Syekhu situna sana. Inumul kulong niya kaanuman tahun na. Idan, longi Fudail, imumul kulong niya kapituan atau kaanuman tahun. Tumtumalong niya masuok na kau dumagpa. In hapanagnan, kapag anak kay mo sambil pabiyaon, uloy na hinang mo. Haunu mo, kiya tunay in waktu kiya muskay mo sin Allah. Bihaon kanuman tahon na kau, masuok na kau dagpakan natawakan, masuok na kau dumagpak. Sung na kau dumagpak. Longhi Fudail ibn Iyad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Long sin maas, ya Fudail, siyuknaan mo ako. Bukun pagsukna, sumagawa, kataan manusia, dagpakan sing kamatay. Namung inamukmaas ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Longhi Fudail, ata'arifu ma'nahu, kaya hatihan mulong niya, in hati, simpiyamong muyad to, kahatihan mulong niya in maana sinpiyamong muyad tuya ka umaas. Long sin maas ini, ana lillahi abdun wa ilayhi raji'un. Faman ya'lam annahu abdun wa ilayhi raji' falya'lam annahu mawqufun. Wa man ya'lam annahu mawquf فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ وَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلْيُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابٌ
long sin maas. Biyaitaan niya Fudail. Hamaanak. Sinbiyat bat niya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ako ipon sin Allah. Piyapan jari ako sin Allah. Magbalik da ako fa Allah. Na longi Fudaili siyo in makaingat. Bat in siya ipon sin Allah. Serta magbalik siya pahadarat sin Allah. Falya'lam annahu mawqufun. Subay niya ingatun. Bunal tuod in siya yan. Patindugon sin Allah Ta'ala haadlaw kiyama. Asubuhun na sin kabata. Asubuhun na sin pangumulan. Haw numunara. Ya kau tay manghuda nga Islam. Tumtumay numul mo yan. Asubuhun kau sin Allah. Bang mukitaon in kahalan sin mga nakaunayad to. Mga sahabat sin Rasulullah, iban sin mga sumuno na kanila, Usama umulang putag 5 tahun, nag-lead na sin buno dakula. Mus'ab ibn Umair, piyara na sin Rasulullah na inang wazir. Then nasabab yan, faman ya'lam annahu mawquf. Hisiyo-siyo in makaingat, bat in siya yan patindugon sin Allah Ta'ala hadarat niya, falya'lam annahu mas'ul. Subay niya raysab ingatun, bat in siya yan asuruhun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay niya ingatun, aon pangasubukan niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mo kaya ingatan, bat in ikaw yan asubuhun kau sin Allah Ta'ala hadarat niya, falyu'idda lis-su'ali jawaban. Na subay kau magsaddiya sin jawab hapangasubukay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Long Fudail hamaas ini, ahsin fima baqa yughfaru laka fima mada wa ahsin fima baqa wa fima baqa. Ya kau maas usog imumul na kau kanumantahon parayawa tunaya atau akan ayu putamarayaw sa uti in waktu amin bihaun yan sambil dagpakan kau sin kamatay. Ampunun kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamang nakalabayad to. Hati niya pasautan in waktu niya hawala pa siya, hatawa ka na di pa siya abutan sin kamatay. Iban, sa uti tuod long Fudail, in waktu, amoy makapin pa kay mo yan, sarta, in ajal, magsusuok na, tawakan in kamatay, magsusuok na. In pangadyan, makawan na to dito hato mga palanggungan na agama Islam, amoy kahalgaan sin waktu, wayro rin kapag susunan sin, hambok din nakato taniw bang kita niyo dagpakan sin kalaas, bat malaingkan amura in kabata. Sambil long sin mga magbibisara laytas syababu bu'a pastara ito. Bang sadya in kabata ipagdagang na bunal-bunal tuod bihon na sin mga sila amin diagpakan na sin kalaas. Hati niya subay maaon in pagsusun sin kita niyo bagong bata atau akan bata bago bang kita niyo dagpakan na sin kalaas. Magsusunain bata bago hajaman ini, bang siya abutan sin kalaas, mayta siya wala nag-us-us, piya maad muro na ngadji, mayta siya wala nag-us-us, pamahad at diya na ngadji, iban sin pakaibanan na mga maahid, iban sin marakis. Ampayan ka na naman, sin pagkahinatu bagong bata, in pagsusun, mayta wala niya, diya in waktu niya, umaluk, humati, sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon habihaon, sabab habihaon, aun waktu masanya nga tawakan enjoy in manusia asabab sin kabata niya na tumtuma biya sin nasabot sin mga ulama in kabata atawakan in waktu landu siya masapat landu in biskay niya atin niya mig den ha manusia in waktu damikian in kabata landu day sabihin sapat niya mig den ha
tao bagong bata, tawakan bata bago, pagsayo mo, pila rin ha mga kamanghuran na tawakan, kamagulangan sing kita niyo, kaano-kaano rin kabata nila, bihaon, limaas na aun waktu dumatungin pagsusunsin, manusia, bang siya abutan sin kalaas, bang siya hati niya, abutan na sin, way na mahinang niya, sabab sin, way na waktu niya hati niya, di na maraan niya, waktu niya sa dagpakan na sin kalama sin ginawabaran, hangkan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adi pa kaudatungan sin kalama sa utitud din kakasay sin pamaranan mo yan, iwan hari pa kaudatungan sin kabisi sa utitud in atinya in vacant time mo yan dahan tud siya ini papaghinang mamarayaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan na agama Islam mamarahin na inhimo mga sin kamiyad to atinya bukon mahaba ba sa sumagawa nakahaba na mari ati ko din naman ha iban ko ini marikako karena lisag siyam na labi ini magsukol kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari pa aun waktu bius niya kato tanyo iban sin kauhi ando ini subay na to ini ayo putun marayaw tunayun marayaw tunayun amuin ha hinang dia akan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala indum sin kita niyo iban sin mga pangadjian sin amin nasabot sin kami bang manyad tumahin ang nato ilaw di hadong niya sambil nadya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.